كعب خود تعالى جرازي بيتن بيشتن پیغمبري صلى الله عليه وسلم كرم كرو قود إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. بيشتن پیغمبري صلى الله عليه وسلم قوتي هر أمتك فتنك يا هي هنديكو فتنة أمتا منه مالا كو أفرو كده يا بويا فتنة بو أمتا محمد صلى الله عليه وسلم وتدبيني هندك كساش بر مال الدنيا نفيجي تيلاين عبادت هيلاي ويدبويا كست واساكو خو مازند كن و روجا قيامتي ياشبير كري همي بسبب في مال هني أبيكو پیغمبري صلى الله عليه وسلم قوتي فتنة أمتا من جمالا كوشي خلواني رحمة خدا لبيتن بيشن حديثة قادرسته جبر هندي ویتن ام خو پاريزين وبزاني كاري چاوتا عمل ديال كي يعني تو بزانه فتنه كل بردسته اگر تنظاني بكار بيني و اگر چود ناف دلت دا والبردسته نبو مال الدنيا ویتن دستت مدا بيتو دلت مدا نبيتن بلي بورين و گلکش مسلمان وصايت به خاطی نگیردان دست پیکا روزی دیز مال در کویتن و درنگی شف دهتا مال خودی کویت و دین نویتن و دوی روزه هنیدا نه نویش کریه نه ذکرک بو خود تعالی کریه نه قرآن پیروز خواندیه ابدا خیر نکر نبو چی بس دا مال دنیا بدست خوب بینیتن و نه تیر عیال خود بینیتن و نه دگل مال خود رینیت خاره و نه وعظ و نصیحت گل عیال خود کتن و نه تیر خزان خود بینیتن نه خیر خماوی آمازن اوه کو مال دنیا بدست خوب بینیتن خماوی آمازن اوه کو پارا دانیت سریک مال دا و بیشتی من هنده پاره تین نه خیر فتنه ام بیجین نه بلا افراط هبیتن و نه تفرید نه توی وصابه کو همی گاوا خماته آمازن او بیتن کو مال دنیا بدست خوب بینی و نه توی وصاجی بی کو چشولا بو مال خون اکی نه خیر تو کسی که متوسط بو مال خوش هول که بله با بلا مال دنیای ولتنه که تن کو تو خود تعالیش بیر کی